te atalo pāte pa ia maurunga si tātou atinu. I on tūlanga pālupe. O le pa ia lava lea i le awhi o tama ma o lātou ainga. Ainga ma o lātou tama. Usonga ia pule matu mo i tū au ma lātou ainga le tai ma le wā o ti. Ia e le whangalo ina po i tātou motu sa. Ia sua ma le vai whanua. E fō mai tūlangi. Sa ole masale au mua, ma le lau niu na sa e lua. Pātui o le motu, tō ol pale ula. Ia e maisele la au na matasi. I le whangalo ina le i tapua inga le aina sa le vi. Ma se foi le aina sa me sa teko. O e olo whanonu manu a walaga le manu ia le tunu. Ia e maisele foi tapua inga maua tinam ta maa matutua. Ia olo tapua inga i mauta malawa. Le loa loa sa mua loo maua mai le nei whasalang. Ia ele whangalo ina poi ia o tātou tama whanau ia malipa ia o Samoa. Ia o loo sa ili maa loa ia tunu i whafo o loo maua mai. So o te whatalofa, mau whalofa atu. Whatalofa poi sa whainga o tātou au whasalau. Ia mai se poi le au tu stala. Manato le nganga ai o nei pokalangi. Ia longo pu ia li ile mamano le atunu. O mata opu lau te tele. A wā fo ile lato fo inga luenga tausi. Ia mai lo wia talitonunga. E le tau whaailo le tā ua o tō mata whaioi. A le nau ta inga lawa ia le tātou whainga malo. Ina ia sao, ma pāleni, ma ia mapofo. Ia le momoli ina ato tātou matau. Ia o wālawa le no foilo fo ele malu le atunu. Ai whaafitai le pule whaasoifua le atu. Ia ua momoli mai le soifua ma le ola. Ia mole sila fia. O se furu wai nei o aso. Talo tu la i mai tātou whai ngā malo. Lona winga tasi le vai aso. Mao na aso. Ia atonu o lo iai ni mata upu tā ua. Ia o lava ona o whaaido. E wha pēlimu. Ia o nai mata upule nā. O le a ngai atu iai ia tātou kursanga. Ia atonu e a ngai mai tonu tātou whai ngā malo. Ia o lo uti lava le whasoa. E le tau whaailo le tātou paketi sa whaangaioi e le tātou malo tausi. Ia o le tātou paketi lava ia le luasu limpa sene. O le tātou le sa whaangaioi e le whaatinonga. Ia o le anga i mele tātou whai ngā malo. O le lava o whaailo mai. Ia o uti le whaasoa. Ona na o luasu limpa sene. Ia o le sa whaangaioi e le tātou malo. E le po ai la le va ai le tātou kapeneta. Le fionga whane ni ai mai se koila na kapeneta. I me te tau na ave iai whaamomua. Mol sila fia ia o lewa tu ina atu le whaalinga whaasalau poloa inga whaalalai whaakose. E tu sai malvai ngā tasi o lima whaavai malo tu tasi o Samoa. E mawhai ai o na operate le tātou whai ngā malo le paketi lava lea. Ina ia mawhai o na operate le tātou whaangaioi fo le tātou whai ngā malo. Ai maise le tātou watunu i le tolu sifuru aso. O le whono ka peneta i le aso lulu. O le sa petu na iai. Ia ma ausi ai fo. O le a amata mai le tātou paketi le aso tolu sifuru o September. Ai whaangata ina le aso tolu sifuru o Petopa. E ta oto lua tātou tāpenanga. E le ngata le tātou paketi whaangaioi e le tolu sifuru aso. Ina ia ave le whaamuamua inisi o vaenga o lo tampai. Ave ia i whaamuamua. Ia awane i to al tāpenanga. Ma le whaangaioi ina o tātou malo. Ai o lo o ngā lulu e fo i tātou tāpenanga o tupi. E tāpena tala whaatau au tu o le tupi. O lea ia i fuafuanga. Po le vaiasolo na lua o Petopa. O le a fola i lunga le palemene. Ia le tala whaatau au tu o le tupi. I le vaenga mua la lea o tātou tala lea tupe i le tasi o lima. I lalo i whaavai malu tuto tasi o Samoa. I tolu sifuru aso. Ia ua whata oto mai ai vai ngai ave iei whaamomua. Le tongi ina o tangata whai ngā ruenga. Ia ma ua taimi.
o ngā luenga whaatino le mta ngā luenga ma ofisa le malo. Tono maenga ia o lea a whaatupeina lava i tono tātou paketi leo tasi o 5. Ia o le tātou paketi nati. Ina ia mawhai ai o na ngapa tau 5 ina vaenga ia. Ia e totongi ai fo ia o na ngapa akoni karate. Ia tono lo ia inisi ati na e tātou malo. Ia o lea a ngai oi tātou paketi lea. Ia o lo toa fo inisi o pensioni mo tātou tangata mātutua. Ia mawhese soani mo tangata iei mana o ngā papitoa. Ia po afianga tu mau o soifua. Ia po kalame fo iskosipi a le malo. Ia o le awina ato ngase mo to ngapti ngai fafu. O le okaina vai la au mafua la au mo ngase fale mai. Ia e mai se fo ikon karate mo le awina mai o sua au le atunu. Ia mga luenga te tele ale ati na el malo e pe ina iai a tele. Ma le ofisa i se va i mta ngā luenga o patoanga. Vaenga ia o lela ave e ka mua e tātou paketi lea tasi o 5. O le pe ona whaeilo atu lea matanga. O lo o tā pena, o lo o ta otolua tā penanga nei. O le foi ua a mata whaatalitala noa le mtanga runga tupe ia mo sifia ia o le foi o te tau aveina lua le sui palimia ia ai mai se fo tūlanga lava leo le minister tupe. Ia ua a mata whaatalitala noa ngā male mtanga runga tupe ia e fola mai fo le lato paketi wa taatia i teimi le nei. Ai molisi le fiel pa ia o tātou autostala mai pa afonfonga mai fo i o Samoa. O le lava sa whaeilo ia le anawa tau a le malo. Lea sa wali ai Samoa atoa i tū malo i 5 sutas. Ia manatu fo o patali mai tātou watunu. Ia a tonu la al tāpenanga lea. Ua mai tonu le malo fo. Tu watu le anawa tau i le mtanga luenga o tupe. O tengi la le nei. O lo ngā lulua le mtanga luenga o tupe ina ia. Iai to tonu ia fuafuanga le nei. O a fo i mea le mwhai o na patino. Ia e 5 tau sanga pa e inga. A o le tāua. O le mole silafia o le malo le atunu. Ia o lo o patino umapa inga i e lua i le ngata tapenanga tatou tasi o 5. A matawhanga ioi i le atunu. Lona lua. O le tapenanga tatou talapatau au tuol tupi. Na ia mautinoa. Ia le whaanga ioi tatou atunu. Ai mai se fo i o le atunu atoa. I nisi fo i o whaamanianga. Wa uma na whaailo le mano fo. A sao mai maau le sa folau. Ia o vaenga ia. E te tau o na ave ia i fo i whaamamua. Ia maalo ia i fuafuanga ato ne iesi taimi. Whaailo mai nisi o polo inga fo i a leo malo i tusai fo o le aso. Ua whaamautu ina. Ia i mawhai o na usui ai fono le palemene. Ia mamawhai ai o na teipol fo i tatou tala whaatau au tuol tupe mua whai ngā malo fo. Ia manatu fo. Ia ele atua sulua masina o tatou tala whaatau au tuol tupe lea lona winga e malu masina. Ma le fo i wa ngā lulu e fo i le mata ngā genga tupe. Ia o le isi a tatou mta upu. A tono le fo i sa mai tauina fo i tatou tustusinga. Ia o lea ua o lo fai peso ta inga mana whiunga le li pandemia le o se avanoa tāu foi e mamoli atuai le nganga kaftai tapua inga Samoa wa o tau tapua inga tatalo ia e tusai foi mali a tupe i luma le atua ia le si ngā ma ia le a le whiunga le li pandemia a tonu o le aso sa i le vaiaso talu ai ia o le asa o atuai foi e awa foi ia le si ngā ma ia atonu lava mo le silafia e tā ua pēr whaamanino o wao le lava sa tā ua inisi o autou whaataltanoanga e le fionga le li palemia e iai se lao e iai se taimi o le atu ua i tātou atunu ia e malanga atu i whafu au wa lava na siaki fo mai ina ia mautino ai fo ia atu atua le malos ia ina ia mwhai ai fo iona whaangalua ina o le 5 tau sanga ia ele se taimi la ititi ai o le tāua, ia o le tūlai mai o tangata e tai le atunu. Ia o lo ato atoa le mānosi le tino, le anganga ma le mākotau. Ia atonu fo i o le sa o mai tau atu le tele o tustusinga.
ia i tūlanga lava lea i le whaatupeina mo le tōsila fia o le sa o whailo taimi o whano e o mai le whai ngā malo e le o mawhai o na ave tangata tātou tangata e tonga fiti atu ni whafo i le taimi le nei ona o le tūlanga o lo uti whaasoa tātou losu lima a pasene o tātou paketi ia le ala le vaainga le lei pe a whapea e o mai le a fionga le ali pa le mia ia tu atu e whapea e whaatupe tātou maro a o lea tāli ngā tātou atuno e pe o le aunga lea ia o le urgency o le mana o mia o le whaatinonga o tonga fitinga fo i dona au ia o le alava ua whaatupe i lava e le fionga le ali pa le mia ia o lo iei po se soani ale mātou fo i vaenga whaapufai mo sila fia ia o le saitai mulinga mai le topi pale mia a o ia o le saitai o le vaenga whaapufai o le whaatuatua i le atua Samoa o tasi e le mawhai fo i lana nofo le vaenga whaapufai e ave le mātou soani o lona winga e le ngata o le sao o lona ainga ia ai mai sei fo o lai fo i le soani le vaenga whaapufai ia lea o mwhai ngai pa o lea lava e fai a pele so tainga ia o lo so longa le leia na tonga fitinga a tono nai fo isi le atu no ia o lo o peso tai mai lava i lunga ngā ma pe ago le ia o lo fa ai lo mai ai ia o lo fa nga solo pe ana tonga fitinga ai a mai ona tonga fitinga ia o le a wai mai le tato pono tanga i pa ne bene mo ia a wa lava le tato paketi ia o le isi matau ia o le tato matau lava le o tato tu malo tato atina ele o le miliona tala ia atonu mo sila fia o lea ua taunu o mai ko itonu le malo fo ia o mo fo i ona whaailo i tu langa le asitia ia le vanga pelea ia ai le io o atu bainga le awai o le lava ta pena tato paketi ia o le fetu na inga wa mo sila fia o le sa o tonga la ia o tai fono ia o e o lo tu la i mai o sifai pule ia o le wa mai alfa nga filinga le atu ia atono te milene ia o pe meme ia fo inisio tu malo po le ale tu langa le le e tawanta o toai ia o le fo isa fa maonia i lunga le kapeneta o le ata pena le tus e awala atu le matanga le matina matama itai e fa ailo ai fo o le ai se taimi le tu mal o le a tapuni ai ma fa ina ia mafai ona atono lo o lo silafia ele atono o le patoa o mai malo fo e ia fo ita ia la mafai fa vai e o ona ilo a o le tusi fo ile la ave tua o le afa ai loa ia i le fo isa tu la i mai tai kono umala vai tu malo e lima sutas ta pena i fo tu la ma o ia i aseta pa ile stock take la tu la ngai mele ia i fanua o vai mo si fi fo e ia i tu malo o le lava ia ia lato a ofisa tu tonu i lunga o fanua a e sa tu la i mai o le e be am te fono so o vaenga umala ia o umona fa maoni ai le pepa le kapeneta i le fontanga le asobu ia o le la fa nga yo i tato mtanga le ngotinam te mai ta o le mta upu fo i le o le fo i wa uma ona a fa ailo fo na toe activate o tato steering committee ia mo le silifia ia o lea wa uma fo i na fa maoni ai kapeneta ia le tato steering committee ia e fa ita inga ma patino ele fa ngofia renga le committee le wa ia le la patino ia atono tato steering committee lava lea e ia to tonu ia sa fa ia to tonu nisi o cabinet ia masui o le atono o le ato e activate mai la le tato committee lea ia awa fo le patino ina fo io o e toi ilo ta iala ma fa impa vai o tu langa o le atatia e le tato wati na ele ia atonu fo io o nisi na o tu ia manato o paula na o matau ia le na o fa atatia ia e fa tala noa ia e pe io nisi na o matau na tango fia ile lau al cabinet
ia ai mai se fo ia ni ta o lo fia sila fia malongo puia li ai fo ile malo le tunu ia ai mana ia tu atu le vanoa o le sa fa ai lo atu e na nai ia mana ia lava le au mai ofisi ia anga ia tato mata upu ia ua fo iwa uma ona fola si atu ia tam fai fo ia tali atu ia mal fa alo alo Ami, ama mai o nai tu aso mai le paketi o le tala fa tu te fo le na isa no e amata I le ya te sema nga I ya o ke topa to sama fo le la no tu ma wa tu le siva ngolo sa nga e balu masina o fela sa o le balu masina na o le se fulu ya o ke topa mai ya fai mo te sema nga ya o ke topa mana I papsili tulanga la vai ai ile to ato to mana tu ta sanga lo olo tas le sam fai ona anga I mai malo ma sina yulai se fato am fai ona te pota to paketi a sete mai ona so sofa le fai umo sete fato am fai on pasi e tala tu pe lo ngol ba wa po le tala dual ba ya ile fai umo sete ma fato am fai ona nga yo ile malo ya to pa ma operate ma pa ma tu lo la na paketi ile masina o topa ile ai ala se nga mal tu la ngale ta to ya awa o le lava o tato ilo o le whaatatianga ai o aspia e pea o le masina le o man whaatatio a peli le tau ona whai ai le whai ngā pālota o lea wai ai uma fetu una inga ia ona o le me foi satu la mai o lea sa whaatino ai loa tato whai ngā whiwhilinga ia au kusu o le taimina le nei o lo o iai le fuafuanga o le second week of October po le vai asolona lua o ke topa o le a fola I le tala tupe o le winga lo pa matalanga le balu masina a fa pel fai unga o a foi o ke topa lea e mai ai ia le pasi ai tala tupe o lo na winga o le a fa to ama fai ona nga yoi tato a tala fa tawa tupe lea November December January February March a pelila me Juni longa winga e balu masina e vanu masina e whaanga yoi ai. A lea lawa tato te anga I financial period o uma, o Juni Julai, o lona winga, o le tato paketi lua ono lua fitu, o le atoa I lua sifulua masina, e le ai se nga malua o lua tasi, pai inga le pato ate atu nei, e pei o le pato ati anga le na o le tato paketi, po tali fisili. I votai le honga wata o le ia te au le avanoa. Tato Fifasilia tu I le tule o le miliona tala ati nai. O le wama watu o nala a whaile swinga tele a nala a tāpuni. Ronga mingo le ale ai fuilani ngā duenga amatatu. Le taimi leo o effective ai le tāpuni mo tangatala e whainga ruenga I tutonu o ofisa tūmalo. Le ai tūnga ruenga tāpuni o le ale unge o le ale ai ngā ruenga tangata ia o lono winga o le a taatia ai fo ina ma le haia ina po le au mai le o tangata o whainga runga wha mai taina. Ia, manatu ta o tele ta o pule, mantu hoi pe on pai, le to asku waso a ngai mai whainga malo. E ta o ai o titi lo whainga ia. O ne koe na babe activate e kako steering committee. Wa ngal wenga na tato steering committee. Ai, o le babe o fono steering committee. O babe whaanga ioi koe matala, o ke loa inga kasi lua ba yaso. Ina ia mautino ai fo. Awa o le whaatatianga e atono e talawhea ngai lava tūlanga o lea iai ia fo. Ia tato sui o teitei fono. O lea lava o toi fo I mai. Ai pei o le tūlanga lava le nā e pui pui ai. O na ua iai fo I nai vaenga. Ia ua e se whai tūlanga laua fo. Iwa ngai o iai ia e ua le mawhai o na paau mai whainga pālota. E te taula o na whainga luenga la bea e le malo. E le whapela se ngā ruenga la vea, pau lava le mea, e iai le lato ngā ruenga en tau tā pena, whai le stock te, tā tia o ai le teitei fono o le la aduatu, o lawa mautu upa vaenga, e transition I ai ia vaenga umaia, e pe o le aunga le nā, ma le intention le nā, o le vave activate o le kako wafo, o le kako steering committee, o ngā e te le se vaenga e tau o na ilo e poita I ala mwhainga vai, ia e pe o tali atu lea leilua, ia.
Sana mo no. Le travel apa tatu nangale nang kabaito. Ami sila bay na tawata sa fa mo fa mo to sa. Ani mai to wa to pe ole afai fon fa ba. O tata umala ye tua mai ole masin amata tu ya o ke topo. Anga ia te se mo e to ta ofi uma pe fa pe lo uma ta pe no uma document se o ai. E to ta ofi uma se fai mer fon fa ba pe tau no. Pere. Ya, o patati ang tato ba ka leo le li wa il pa inga lava leo pato ama bayat o le tati el tato li o ba inga sis no ko silalo mtanga nga tupe so inga le wai ai o le to fo ilalo le ensio ia le tato ba inga ia ka sis no workers wa e siling ia ba inga ia ile afianga po kala le ya ona o le la ia le transition le o te loinga e a koi e iaile update e a ontu ina mai e le mtanga luengo tinam te mai ta a wa e pe o la tau lea o le mtanga luenga lea o lo ta oto ai puna wha amai po le ale o ngaonga o le update ma tu langa po le na e mana o mia i le transition lea le au mai o le update il kapeneta e ilo ai vaenga o na ilo la ia ilo ntu langa ka uonga i ai po le alte lea o le afianga priorities o le po ila a afia Pela ona e sau no e sis no workers i oi e gaile a fianga ai ole nau no ta inga ale fai nga malo lea wa tula i mai ia fa anga i oi po kalame ai ia ta atia se tulanga le ma le tala fianga ai awange i ai se penumia inga awa o lea e ole po kalame le nei ole ati na e ale ako a miliona ele na ole malo le nga lue ai o lea watu fa tuanga I tuai nuu mala la fanga lona winga ia manino le malo ia na ia ta ia lam fani fa vai ia manino fo ia tato I tu malo ta tasi ma fon fa vai le alma fo anga o le fatu atu la I men malo fo e mana o ile o ia se nganga le malo e taufi ai e ta tau ona fo fa ta tia le tu langa le lei mal tal fianga ona wa ia fo inisi le poti o tu ina mai ia wa ese fo inisi o tu malo Inisi la voi tu malo wale fa manuia ina la to sui lona win ale fa ele nga wenga a la de a I vade al malo ia ele me tu like ma ia le a po mano si anga po ia le malo ona ole o fa ma tu ina tu ta ia la ma fa vai o ma fo ona sign the funding agreement ma fon fa vai lona win ia e te tau ona pa tino le nga wenga la de a ia le fa nga malo Pero fio mole manino la vai le fa fonga me foi la tu langa la vele ngalo fa ting. O afia tonu la vai amata ona fai mai le fo fa vai fa itu. Se ilonga pe se ilonga mai ona pasia tano tupi fa tom fai ona io na fa tu fo fa vai la tu filia tanga tori tu manu io. E tala e le pelo inga civic committee le patino se asolva sofo a olea wa uma ona pai foi fai uma kapeneta pe kapeneta ile asolulu de te asolulu nei ia ola ile la to tusi ola la to ave manino fo I te fono ma foi ma fono fa mai ina ia la to tania mai pai ngai olo mai yo ia pai nga e te tau ona ta pena mai la to Do fio mai le tulanga le tatso paketi fa fosili por le emergency budget. Ko ngā soro le pele ta penanga por tu fatasia fu mai ono ausia I aso nei ua tofa e tau ona activate ai mo tai ia tonu mai e ona pai mato felo inga male ofisili o le ntanga le tupe ia ua fatasia foi tulanga ia o le foi sa uma fe tanga ina le e ele komisi fa parliament o lo awai foi tai ia le tu ngai ia me se foi sa papito ia le fonga petalai ia o le foi o umona patatia ia vaenga uma ia e mauti noa e le io o le astol sulo pito o pasia tala o tupu ai o lo iai le fuanga atonu e iai le fa lau ilo ina fa pito ia lo ngai ia foi le official fono le mato fontangane ina ia fa ai lo foi ia le aso o le te pola loa ia e tatou tala o tupe o le ala vai mai tau o le vai asolo na lua o ke topa ia o man pai pe utanga ina ia o lava matoe
Matou tapenanga le e ta ua taimi le nei o le fa'aainga o le tatou ana watau o le whainga malofo. Ia, ma le tatianga o tatou pakiti le iai, tatou nore o le tūlanga le nā o tatia i taimi nei. Ai mauti no. E o i fo i whaiunga o ke topa. A wai tolu sifuru wasa o le ai whai e tatou a SOE budget. Mai le aso tolu sifuru o se te maanga i le aso tolu sifuru o ke topa. Le la fo i ua whatatia ai e tapenanga o tatou paketi. Ia. Hello, like, of yung tulanga natin na emergency budget. Ba so le ni te nei na sa wa ia le ta ia le tulanga. O le limit o le emergency budget na sa le ni to le limit o le sene. Of yung no ia sa ni ia if yung ale ni pandemia and family license limit o le emergency budget. Na so pinalo o wa yes set amount o ile ai le tato emergency. Ia, atonu e pe o mai e saunua le taitai o le tuanga. O le vaenga e tono talpatau o tu le tupe e le mea ka o le unforeseen budget. O le 12% o le tupata singa o tupe paalu. Ia, atonu o masani fo ia tūlanga o kako unforeseen budget. E ka oko le amount nga i le 2.2 miliona. O le whaanganga la tatou unforeseen budget nga alu iai se mea tukuma peilau tūlanga lava leo tatou OBT o le vaenga lea e ave ai a tatou tangata maifa wa uma i fo ona whaalu 10 miliona wa uma le pāsia le paketi tala whātau au tupe na o 10 miliona a o lea wa te lele demanding mai uto o tele tangata e ave wha o ila resort e tanga duenga tupe o i tatou 12% lea le unforeseen budget ia o le whaanga i o i fo atonu o le atonu la uia faitau atu mala o paalongolongo atu e pei o lea e anga ia i le saunuanga le taitai o le tuanga. Yes, there is a 3% o le unforeseen budget mo vaenga la ia ai o tatou budget ale a tasi o li mai lalo i whaavae a ia o lo whaanga i o i lava le tūnanga le iai e mātou te o mai ia e saunua mai ia le ofisili te tasi ia le tutongi lea ngā patia ia mantua ko tatou lusu 5% paketi lea sa whaanga i oi ai lea tunu o le tala whaatau au tu o le tupe lua olua whaalua olua lima o le lusu 5% o tupe whaal le mawai le lua se lama o tupu miliona lea sa whaanga i oi ai malo taimi a ia o nuku waba ai a le taimi a le caretaker government taimi la nei wa dry up ia kaulanga mawe paise intervention al malo fo atonu whaatai le atua ia ule ai ka whenga e tako tua a walango mai tia sa le tapena olo o iai lalo tūlako e ele tasi o lima o tūlanga lava i o paketi whaanatinati e mawhai e la ona keita a ole afianga tele o le la afia tonu tangata whenga ringa o tūlanga le na o le la paanga i o iai ma ia ia le process masani ia e tāpena o le wa ia le endorsement ma le whaamauninga cabinet tāpena lola ia mai polo a inga aloa ia al tatou ale au malo le malo ia o le vaiaso taitas ia o le atu ina mai na tāpena mai le mitanga ruenga o tupu anga ele minister o tupu ia vouchers kekele o le a ia i fo tutongi o tangata ia ona ave loa lea i le officer suetus mai la ko endorsement pamatu loa lea o le process le na mato o mai le lua olua tas sa operator i fo tatou whainga malo mantua fo i o le sa o mai o la iei le ko wiki taibina sa operator ia tatou ia ina ua mai al tolu skulu was o mai tau watu ele kapeneta na taibi ia wale ngā whatia le fonto extend ai le tolu skulu was o le whainga malo le nei ma tāpenanga o le wa umona mai a tāpena o le tolu skulu was o aia mai a se te mai tolu skulu o ke tofu ia ai longa to is extension o lea wa tāpena lua la ma o le po matou ngā lue patasi ai ma le ofisili o le mtanga luenga o tupe ma le mtanga luenga ato ia po ia mauti no ia e pasia tala tupe ai le yo i le tolu skulu o ke topa
Ia pe se papanino aku ngai le au tele nga atol pasene ia pe anga ile unforeseen tono tato paket. No, fiona famu mole on anaka tau na le ale fai na malo le sa fa bola na fa fai. On fa mo la fa to fai le main budget. Saule. Ia tono le vainga le na o nga yo ia le mtanga le nga tupe se mile nei. Ina ia mautino. Ia ini vainga pongi initiative. O lea sai tono le anabata. Te tau na amata ina tato paketi le lua olua lima lua olua on. Ia bolu wala na sili famu mole le fiona super lima. Ono le ana sa mole fiona le pandemia ba sentia. A faila mai lava ia le emergency budget. Sila tu ia le Ministry of Finance lava le emergency budget. Mai mafai po iona fatu pe ai nisi vai ngona kata. Ole mafu angane o ofisini yetu. Na sausi sila ile tulangale ni sasa mwa ya ile pia ngale lipan. Ema faile emergency budget ona patu penisi vai ngone. Ole anava sa fala wino. Le tape na ngai ole na batau. Ole patu afatino le tato. Lo olo lima lo olo tato paketi fo le la fo la mai le atuno ia o ke topa. Ia. Ia mai te olo mai. Matua ole ke ile kako emergency budget. Ia. Le o menino e fusan. E te sa no mai fi se kupele la kako ngaru ko le si course fu aso. Fi se total estimate. O mea o mai o ko mo fenga rema ai le yo mai le kime o mai le budget au. Ia. Mo le tari ya tu lo fa sit. Ele i do termine. Ma ko fo yo le sa polo inga la malo. Alo ngalo du ya ni tanga venga tu petu patas. O mai peia ona tofa fonga mai vai nga uma ia le e fa ilo ave ye fa mo tanga fa inga venga malo. Nga venga fa tino tanga venga ofisa lo to termine. O au nanga pa kon karate. Ia, mtato pensione mo tanga tamatu. Ia, wale malolo mai ko inga mga ilo ma ko temile ne. Ia, e pe o bainga le nalo ave pa amomo. Le tato tolu skulu aso tato paket. Me si de tu la o fio mai de. Tape na mai de budget alo mo di wa ka ko fo ia makaka ko financial year tin masa ni de. Am tama yu lai to so. Ai o hele ta auto de forensic audit foi lá dessa aí tem já ministrado tudo bem na matai e a fase programado e a dessa all forensic audit dessa se le do filme ministrado tem me mane qual é boa bem esse capinete ali sai aí capinete topsi ele foi me que se não se é maluco Part-time on fa sili mo se fia e o tato forensic audit. Ole sa abatu pepa mali potile ilunga lau ka penete le asululu le. Ia o na wa ole tu la mai le bai mo ko tato watunu ia tu se palmi. Ia ole wa ia le auta sim. Ia e vai singa mafia fio lipok. E ta ua le ia i ole taimi panga noa e o mai ia le ofisi le ntanga le ngotupi. Ia male pulenga fo. Eu mai tempo mai tala tupe ia ilo le il minister pole altu langa la ia li pot amai ai ia ona batu le ia o tempo po lunga kabineta ele le fai ol fai uma ia lawa mai o io le ia tu la ia ole nganga la vai i tu langa ia tina papia ia o tu tilo le ase au kamo li pot wani le sona taua ia e fa pena fo i ona tau tai fo la wai ia le kanya malo tu la mai ina ia awa ne to tupu ia e pe ole a foltali atu le na tato forensic audit tasi ala si no fio si pe ia le o ofisi le le fato a mo ma to a mai le o fio tato filo i mo moni tanu to se mele fenga ma kasi le mo le wale we to i video e fenga malo le tanga rungo tupe o se tanga runga ese taua wa pe o te mi fuisa ese e pisa tine nei la no mu foi esa feo ai tua e a de mata o fili fa ko tua malo o feo mai mata e te o vina tu fi sta tupe no vai tu la me fi ta ta
Le nganga ai whaktai le tua i ato whina. Manto poi ia sa mato se e mai le paia inga taluai. Ia o le sa au mai le whatu tuanga le whinga tamai te pioneer. Ia le whinga sa whapito. Ia ilo ui ko i tula i mai satu wai ia le ato tonga. Ia peta iane ia le toe ani tua tato sa. Ia o le fo i ua tula i mai le pai ngā malo fo. Ia toe a mai ko i whatu tuanga ia tea. O te tula i mai ai. E mo i ato whinga. O tō whinga mai wala awina. E le whapea fo i au mai nei tō whinga ngā e seila i. O le ako ke sisila mai. E rua o lima. Pea o kou kākaso i pua. I o e. Ai o le mea ia. O le nau ta inga. Paatino ngā ruenga. Ia o le anawa tau o umana paatatia le koi sa o kou sisila mai ai. E le ai se vai panoa i tū malo e lima siutasi. Sa ngai i ai le paena whaapu whai. Le ale nau ta inga. A matou sao i maa. O vaenga i o le ave e le matou whaamomua. I le matou po ia a whiloa inga lea mai tū malo e lima siutasi. O le avanoa sa a mai manino ai e tū malo. Vaenga i a matou te mana wai. Lea wa umanga incorporate ko kongo le anawa tau. O le tiu te la mali matawha i o i lo tu langa pa a minister tu. O le kaini lima kausanga, pea o le emo le mata. Le nau ta inga o so se whai ngā malo ma le fionga te pāle mia ma ka peneta. Umai fo lima tausanga, o mautinoa, o ausia o mavaenga, umai. Pauanga o mea o le whakakari mai le atunu. O mea sa mako polo o misi le atunu. O mea i e kaunsa vali ai. Le fo ila le nā, e le o mawhaia na mato tu o mia le paketi. A wa le paketi e ngā ioi e so se atunu. Ia pe o le tali atu le whafsi. Ia mai tau atu. Ia wa umai ia kako minguke po wa tasi tu la. Asu i palmia. Au tai ko i sema tu strala. E lea mawala manoa ai hei nisi tau. I meli mai i le ofis. O nei loa le peisa manoa le. Mai tai su palmia ma mi tau tu. Tai je tuei a nisi tau. Olo fia. Silingi e a tai le. Suma tala au mai. Ia male pa au no po itu tai. Ia ngale no le aso. Toi. Tai nai ia manatu sa moa ia o le pai ngale na o tato patata noanga male. Sa pa inga tu stala ia mo dia tu le ngā patai ila autota po inga stala. Ia a o alu pai ngā malo po le pato asfur was. Ia le matu o le pai ngā malo po. Ia o lo mato ngā lue a se ava no po. Ia e mole toile ngā patai tato sa pa inga tu stala. Ia tonu e le tau whailo le tāua ma le tāua o le tau tiute mam tāpai oi. Ia o le longo pui a li o le malo le atunu. Ai mai se Samoa. Ai mai se kakoutou na solo wha moe moe i tātou paketi. Ia le ia o tau pālena. Ia ma ia mapo foi ia le whainga o a tātou tala e mamoli atu. Ia awala ba le tāpenanga. Ia manu te le ina le tātou whelo inga nei as. Ia ai mai se fo. Ia tiute ma whaiva le whai ungal vai as. Ia so i kua mai manuia. Ia ia whai ungal weekend. Ai.